Pain time, Ubeji is another of a campaign. Napo for her. Baumia for her. Your mamma for her. Tum Grady, soon after it is a baby Nazareth. Yes, I can't say a local body. Penny for arm, yeah. A bit me a community. Bepim ewo sataso obepim ewo krom ha dia chese ebusia areho omo bridge wa ha ebu aguma chese di nipa nkwa eto nsayem sataso eye biaya ene okopiem firi mampon ekwa adwura ewo ekwan ni mu pepepe chese kwan ne so a wode kɔ mampon tu wode fi mampon tu adwura ede kɔ yeji no chese hwa ekwan we ye kwan a ene enuane a yedi wo Ghana de eno aso na efa enti bridge bu ye nanke ye hwese nka acha na wotwe baako na wochi mienu ntemu de nanka o ma ye nanso ekeka kɔ bebu so mi wotwenie onipa dasani bia abu nani agusu atese akoya arehosem nka se bridge na ya bridge ni na Ghana pelifo mu ya babo wa na nkrofo next 5 years no One for that accident, and then I watch me an accident. They was no. Nipa will put a bear 100 at day. Pretty way I had in a Bumubayana Habu. I am from your fire. What's the sunny man in the aqua? Had the iron now. 2 years in the hair. Ebusia aha let's talk GH rumors and first time I'm popping to a video I'm so subscribe ama me no click on notification bell no so for latest update no follow Facebook as let's talk GH rumors and TikTok so as let's talk GH share video we ama for abeshe comment bi awo na waja e comment section e de amame ebusia and let's talk GH be pmu e wasataso ha ne de ebusia esewani areho na asefem enso oma wa ha achi mu a kire se be 25 years nia omoye bridge we die onipa da sani bia ma meye maintenance bia ewa ha omo se ahyase no muhu se na ebubu nkakran ansana efa ebu aguma sese a ayehu yie na omo chiom a accident a esi wa ha nya asem ketwa timamufu ewa ha ensem omo kan se eyo omonwanwa se ye beto aba e de yi mpanyufo ne mpanyufo be yi omani ama wona woto aba yi wo mo no omo nkwa eho aba asem aba to ye mfaso le benya ene de omori be ye kwan ama ya ye maame no be fa so akodi ama ye nya biadi e de bia hwe school nti abato atu ye mfa so nke benya no na ya to awie na kwa no da so da wona ye nya mfa so wi awo mu na ye koya na ye ba nti e be bambre bi be kura mo de adaka bi si abakwa ye nto egu ya ati na mo de niya ba be gu asa stana na bijin omunya ye nsuo kasa atom kura de nsuo na kasa ye chiri se bia be nya azentu ye za kasa alokuro bo ade abusa na egu onu kura no ka ba be fura gina so ba nyama bu egu anya ndeo so na nkata kwa na nto so to aka bridge ka ka bia no obetwam Abusia menim se ade ba kwa ye nyina bedi ho adanse ni se aya okopiemu ewo bia ye bia nsuo bi eda ho a sega na ha ye bridge ani ya ye ne ketua bi enti se nsuo to a na eyiri dia fa bridge ni so nyina na ebu no eno anatemamufo ewo sataso ha etwa esi ya ama omo bridge ebu na ade ba kwa areho nso ni se adwura eye ba bia market kese pa ewo Ghana ha upe bro upe beans upe gari sani mano bayire bibia chese nkatse ene ne ho niema de ubepiem ewa adwura de a chese busu ho emwai se ye ton wa hanim se mponchi enwan nantwie ni nyina wa ha eyedwa kese a enya asem ketwa kra ye nnuane a yedi ni dan ne dan nyina dodo na efre adwura ha enti ye busa se ekwan a eso ye hyese na ne bridge ebu ne mpanyufo ebu omani eguso timamufo ne se omo message e de mampanyufo no efa ye kwan yi so sataso ye bridge so de they say sani aduro no mpanimfo amehwe anya ebetimi akomunipa bebre because esi ansuo no bia ba bia o master a o mo ye adwuma na o mo de o mo machines na be sisi no kura ansuo no to kese a ho nyina ansuo no be yira fa ho nyina ekwan yi so no sani aye no akunkum nipa bebre wa hostel a eguso a ebububa enti sempanimfo ahwe anya ebe haye pa nti esrempanimfo se omontwa omani no omomehwe na omomsiesie mai anye sa de a moja di kaka gunu krasa
because ensuo we no enye su ketua abusia efiti be bosomi sun ene nwotwe ntemu a bridge ebuye timemufo ochire mu a ewuo ene accident a esi wa ha enyasem ketwa kra chese bi wo ho mo se wodi wani behu ana chese wakoma kra etsi se nipa enan etiti enipa ehwere omunkwa omutie mu frɛ ogifo na nso ogifo bi ama wona wonim kwan no so ne kra de chese wo ba ya na chese wodi ewu ka no wodi kohye nsuo ni mu anie chese arehu yi ankasa pacho ahaye ayi adigan sakaso na ye bridge esati ese no enye ne aya kakaka na tisi ahayi na ayi adugo saka one side na kashi ni ya defa e bebu kese masi e bese ko ati edra enegwe se e maka disi kashi to ma ne ka to ya sisi o ma be ha si kaka so ade ajamaye up to now or you move this is point so nya ase nya block zi kunwa ka bia no be ma fa ade across side I grow amanti ati a block that's about corner this also ko mo ko fa your friend ko fiasi ati soup asana wo bit ma sa be just afram so asana wasa ko lonja ni yes been for no say aja ni na isi ko mo na me enye mai aboyo mo be ku akra na no any 3 days I can be free ebe fro sabu enu kwa nyame kwa ebe na zangwa o dani yes before say o mo na be na o mo yes ayi mai yes adia sa kwa we nya block dia kwa bi e ko so kwa agrasa dia bia block yes mo am before fa ha amante ayi ayemfa say ajura MP ofa ha amante MP ofa ha atebu MP ofa ha sa kwa mi dan so ayi fo na aya no mo fa committee chairman a owosata so ha ene ono nso so eka nenu mu nsem a wo kire se waye bia mpanyimfo abamu bia o mafre wona e wo se o mufre o mu bia nanso enne ane ye de ensa beba bekeka o kina na yeko na ono de o se ne nsem a wo ka ne se eye na rehoye na homete se enipa nkwa ane ye di agro kwan yi da so da wa edi ewu ekum nipa ye ka ni ka se anya accident wa anya agro madam enso wonu ha yakoka ya no nrudu ti se modawro maba mon ka bi mai na mun timi meye kwan mai na se kwan e under contract enso ye hu hwe ye brepa free hakopim adwira kwan ke se ade aduane fa so ka se muni na emuni wa ha ye ni hwe beka nti modawro ma se maba mon ka bi mai na mun timi meye kwan mai enya sa boy se wo kunu ma ya fa to se o ma hwe o meda be so ne abebu bridge no because ya microphone ma oda wona oda wa ne afraw ka to amram microphone ma ewuo pain time wo be je di se na na do afa ha kwa campaign na bo afa ha ba wo me afa ha do mama afa even ya sedun kati afa ha vice president afa ha empani for bay even mampon MP wono kwa wona ma na menyi ni se ye kan oman yi ho sanke ye kan oman yi ho a aye to aba nko mu nye ese ya ma ya MC ya no wote so na so ate before ye beto aba MP ya wote so na so ate oba ha be ye campaign kra ka kire se ye to aba mo na ye be hu kwa mbafa so mbe bridge ni ye to aba no wawini enso na ni mehwe bridge ni da meni assembly man ya ba ha videos be ne yenye ti se de me no kase ya sa cement car ene sarion e be crash wa ha ma obi wu en car so moto ne coke e be to ha car so ties e be to ha sarion bayre car cars be go be 50 yeah within 7 months yeah eno kwa de ma hunu a ebu eto mu anu mo yi o ba be tie ne so mo yi na me ka no ka no ka last week man and here we so car fairly break the fruit na ayisu amo na mu bubu ye amo mo graduate for mo ko bibi ye eni yes wow ya so man ye tena we mu ayese man ye na ekwai enya de fufu nche ekwai shasia ye nya ye ka ho nse bibiri nse wo hwa ha yi a se ne ha shasia didi nya ka ho nse bibiri MC akọ MP from tese akablo kusi se afeje kwede ebuye nte ebuye no ya ye nante se ye ma contract ba se e ma na abamme se ye mensuo no a ya kwanya be da ha ma o metima ye nte change contract no ma da enye nso kisi bi to ne kwa ebu kura nte regional minister kwa ba emo mbe she bo se ye je enya je
say you and you are more figure. Not contact us and no maco. Oh, one rubber, never chippiches are anywhere. I bet you send them over to me. And I say, who went soon her, who don't go very soon. Now head beaching her. Very soon. First, I see her. Then you can't choose, so never soon. And then your Maya cram is a quite young woman. It's a quite young baby. I will be a fetcher. Even Saturday crying into the Indian chair, contact an ending. A judge.